Kinong tray giba ka sorkar kla ay namru kum ki COVID warrior na gita ki riu thma bane khun persha eka klam COVID-19 henry ga jingle marla ja ka sorkar kini ki bala ay nam kande ga basngo phla namar hadu riu banai shwa bakin penkut no eka kontrak jongki kam siu satia eka bainong jongki haka pradarik nai wing ki katu ka ningut kinong tray ki badon ga banta ka bah khmat e bane khun persha e COVID-19 kila sha penkut eka kontrak jongki bat kila let ya kundu ya uram kumar IAS ubadi mission director jaga national health mission Meghalaya harangkat ke jingasan ranang ki dekot ke HNYF East Khasi Hills bandawa baka sorkar kan ailut ya ka bainong jongki kabala sakut nandu bena yayong arhajar arpulai hadu unai lur arhajar arpulai habakran hakani kasngi kila penpau bakumba ka sorkar ka khot yaki bantre ka kontrak rengkat berkatulab bakan siu kari ka kamram jongka ban siu yakani katulab ka badai hok jongki uba teli borswer u general secretary ke HNYF East Khasi Hills ulayat hu ba haka jingkran nakaliang u mission director ke NHM ulakular bakatulab basakut kini kinong tray ban siu dapno hapo artayau bad ulaong ba kumba kini kinong tray kilapan jingarap nakaseng kumta kaseng ru kan ya yarap ban budin yakani kakam HNYF ni panang ni banyak penduduk ya director jongka DHS body page ya kalau ni apa additional secretariat Pak Ram Kumar IAS dia tum kejing put dinam tak kun samla ni ha bai dei bat salary bakim yo kamtam kini ki COVID warriors bala terikam nadu ke first stage jong wan yang jumpa kila wan ut ni ha bai dei bat ka tulap ba klam yo am tala riu banai bubun ni nak sama ki bala trai hak ni ki ong ba nadu ke first stage ke piang baik kata program siu blok hadir nang tu dalam arhajar ar kelas tang tut andai kala piang dala dep nang tu mentau ni senam arhajar lain tala riu banai ki tempat yo ai kata tulap isam jeng ya bai dei begani kam ya kila alwan ya kendu dala dia seni stai pendap kini kam ki joki andai semla Iwan man ut ni na kaliang ka jongi ngila le ka ika bodon kam ngila wan kendu apo DHS na DHS kila persai betik ba na kaliang ka department apo DHS na ka office DHS kila de phalo ki kot kisla ki badai bat kenika salary jong kini ki COVID warriors baron ada mangtu tingi wan kendu ang ne apo additional secretariat ya IAS officer beripan na kaliang ju la ai ka assurance ba ang ba within 2 weeks sa ai no ya kata ka salary ngan pelak kata ka salary so berpoi ka sengkut senam lah ai ka suran dengan pendap noi kita lah ni baterai di covid nengkong te COVID-19 ni lah apa yang ni araja pon adu bawan ka pandemik te mariawan ka pandemik ting nasa khot na ka DHS na ka kontrak jungi kepada ka por te ki ai bet katum ka kontrak ni ai bet jengi ba kan dei tangar pernah te ka salary ka dei samaja nadu bangi la atri terang to pede kam da pending than re teng si banai ru ya kaslari ini te hadu untuk na hadu ni arajar po ar pede kelas ang don ka chithut da kaslari chuni te hadin to kelas lem ni kela pending san banai ru banai ye te imban se re da ka ji kedulang baro ki department chuni ba hab juga kontrak covid diglale hilawan bani kendu ye honorable health minister chuni bade Dr. Amprin Nengdo. Dia nak keling jui lawan kendu i pede hak takau kelas penguan kendu i keswa penguan poika election jongka soyong. Dia hadir ngata pede ilayo. Dia kataru ke simpor ba, kuata kataru ke simpor ban proses. Dia hadir pede ilayo dia ngisotanat. Dia sakba menta pede nalor ba ini baru gila bahasa terminate. Kadai minin starik telah saat ini baru jong kini kontrak COVID badan adu lakumba approximately kindon bet sispa santinyo kuntahi borok kui kami gila te gila dep terminate ini to te nakaling kata ka salary pade bagi nang pending mangi kade nadu benai April ter hadu jong ne u September kimpa diora te nakaling jongi ru ila Deji kendu i namar nilai keren ni doktor rajom nanti doktor jongi tu nilai keren hi te nadi es ru ngila wan mi hi te kumbai la keren lang de kini ki nongelam seng barang ki bawan hira ban keren la ini u IAS ni po sekretariat menta de kini ki seng bana chung SNYF te
ila kular kin omban supply minta po hapo artayo la kunol ke simpor nakali jongi ibu ke cinggerpat ya i health minister jungi badi pej ya ka salary jungi khamtam bakin don gin kata jing sim ban pelaj no ini nomor ka salary hi kam dei hi ka ba yu nomor ba la jan nadu bana April hadu menta ta kam dei su ka ba la kum no gla dakim pelaj baru oruk la ben pelaj swa ha itu gibanai Julai Agos siteng re hadu menta ru kim pelaj de kata siteng ru tengi kwa hadu menta ru kata kin pelaj ru subha bakin pelaj no baru ken jak dari hok ba de ban yo nadu jung April hadu jong bana September tang kata hi ngeling jung